Akiaria hindi ya mbitika cia mubira wa maguru, mũmbunge wa Luanda Dick Maungu ni atetetie President William Ruto akiuga ati nioete ihinda iraya gutariria a Kenya gitumi gia kwaga guikurukia thogora wa muturire. Mheshimiwa Rais William Ruto kwamba yeye aliahidi wa Kenya kwamba atakapochukua mamlaka, jukumu lake kubwa lilikuwa kuona kwamba cost of living imekuja chini. Lakini la kushangaza ni kwamba despite all those promises, the cost of living is still high. Oho, oritie governor wa county ya Vihiga Wilba Otichilo agathika mitaratara ya kugacirithia ugitiri kuona ati ciiko cia wikinaĩ niciongererekete na njira nene na aikari maraikara na hahu. Street lights ambazo kwa kweli wakati unakuja usiku humu street lights haziko. Nimeweza kuongea naye governor wa area kwa sababu zile street lights ziko lakini hazijalipiwa hela ambavyo inatakana. Augite ati korwo barabara no ciikirwo matawa niguo kugie utheri muiganu barabara-ini, ciiko cia andu gutharikirwo na nduma ni kunyihanyiha. Oho augite ni magite na giikaro na maabitha eru a borithi aria mararehirwo Luanda na maraririria mitaratara ya kugacirithia ugitiri gicigo-ini giki. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Jambi Wanjaũ.